Agajing lekai ICC Women World Cup T20 haprengga Pakistan Persia ika India. Haba pai shakana gajing lekai kiteya lekai jungari India kila khore ga nam job. Hadin magilala aban pelim ya kiteya lekai jungari ga Pakistan ri weekend. Hagajing lekai Fast T20 ODI haprengga India Persia ika Bangladesh. Haga gajing lekai ka India kala khore ga nam job. Hadin magilala aban pelim suk ika Bangladesh dah new weekend. Hagajing lekai Serie A prenga Monza Persia ika AS Roma haba pai shakana gajing lekai baro artri kenhun kia khai da marshigol ya gashigol jonga Roma layo bantep haga minit ke ban riu pewei bad ya gashigol jonga Monza layo bantep haga minit ke ban nyau pew hagawei par gajing lekai Serie A prenga Fiorentina Persia ika AC Milan haga gajing lekai ka Fiorentina kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ika AC Milan da ar lakawei Hagajing lekai Bundesliga peringkat Eintracht Frankfurt Persia ika Bayern Munich. Haga gajing lekai baro artri kenhun kia khai tamar lai gol. Badi aga gol penia khai jongka Eintracht layo bantep haswa bankot gajing lekai kata haga minit ke bakandai peu plus sau. Hagajing lekai League 1 ha peringkat Nice Persia ika PSG. Haba pai shaga gajing lekai baro artri kenhun kia khai tamar shigol. Yaga shigol jongka Nice layo bantep haga minit ke balai peu pra. Bari aga shigol jonga PSG layo bantep haka menit ke basan peu ar. Haga jinga lekai Premier League haprengga Aston Villa Persia ika Manchester United. Haga nega jinga lekai baro artli kenhun kia khai klemla abat pengki jar nadu wasdang ga jinga lekai hadu bukot jonga jinga lekai wala baro artli kenhun kila persyang abat pengki jar Henry gi klemla abat pen urlong. Haga jinga lekai haprengga Brighton Persia ika Tottenham. Haga nega jinga lekai ka Brighton kala khor ka nam job Hadin magalala aban pelim ika Tottenham dan Laila ar. Bari aga gol penjob jongga Brighton layo bantep haga minit ban riu penriu lengba Welbeck. Haga wei par gajing lekai Premier League haprengga Chelsea Persia ika Nottingham Forest. Haga dengan jing lekai baro artli kenhun kia khai tamar shigol. Yaga shigol jongga Not Forest layo bantep haga minit ke basau kendai. Bari aga shigol jongga Chelsea layo bantep haga minit ke basan penyau. Haga jing lekai La Liga peringkat Alaves Persia ika Barcelona. Haba pai shakana ke jing lekai ka Barcelona kala khor ka nam job. Hadin bagalala abat pelim sok ya ka Alaves dan Laila Not. Bari agi ni ki lai gol jongga Barcelona laya bantep lengba orang lekai baken sayu jongka u Robert Lewandowski. Tang haka kela step kata haka minit ke nyau ar peu ar bat haka minit ke lai peu ar. Hagawai par gajing lekai La Liga peringkat Real Sociedad Persia ika Atletico Madrid. Haga ne gajing lekai ka Atletico Madrid kalayo bat penki jar nengkong tang hagi san peu ar sekon lengbau Julian Alvarez. Henry Day haga kela min kata haka minit ke pra peu sau ka Real Sociedad kalayo bantep ya gol penya khai lengbau susik. Bad hadu bukur gajing lekai baro artli kenhun kia khai da marshi gol. Haga jing lekai Futsal World Cup haprengka Brazil Persia ika Argentina. Haba pai shakana ke jing lekai final haprengka Brazil Persia ika Argentina. Haga ne jing lekai ka Brazil kalala abat pelim ika Argentina da ar lakawei. Baleng bag ne jing job ka Brazil kalayo benra ika nam ladu jongka FIFA Futsal World Cup. Mentaus nem arajar ar peusau.